Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ya rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke cing car am. Tip syuk kan long kam lah dah. Yap sama mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel ane ki restoran ki bapau. Hamokam hilapan pun orlong ki katong kajong pi. Ke emission kelap play bani ai ki course ki bapel kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Ka Jaintia Cool Owners Suppliers Association haka laipotrek ujemang arja punrio kala kentu ya ka sorkar jela bakan pai kemat lem haka beidai bat ka jing e ka bagi nongkai doyong kilaman na ka jingkang ya ka jingti bat shalan doyong hapo ka jela nadu usnam arajar khatsau. Haka jayakran bat kilat patai kubor u presiden ka association u ba Marshall Biam u laong baka kenhun kalapa ya ka dorkas sya u menteri rang ba ka jala u Conrad K. Sangma bat sya u chief executive member ka Jaintia Hills Autonomous District Council bat kumjuru sya ka Ministry of Coal ka Sorkar India haka beidai bat ka jingkang ti doyong haka jala. Ula kerpat ya kipajba bakin yasno ketilang bat kaseng haka shitarek ujeliu ban lectur sya office jong deputy commissioner bat ban pelong da ka jingaki bak lembu por ban penbor ya ka sorkar bakan sengap lem ya ki jingut jingnam jong kipajba ki baju em kamai jakpo na ka kamti doyong bat shalan doyong. Ini Manukam General Secretary Executive the board without a memorandum adop Chief Minister yang Sri Conrad sama Chau CGDC Sri Thombor Chewat Badro Ministry of Coal Sri G. Kishan Reddy Kunjoro Shri Satish Chandra Rube Padro Shri Dev.IAS New Delhi Kapang Wanra Kulang ini Hagajing Lek dan Ti Jong ini Sempon Kimau Jumtun Banaliang Jong ini Nimsyam ban pendem da karai sem ramba ban yakun tege yau doyong ba unlek ban yo tre ku mencuahi kenang ban soki bru jongi kumbalong ta la as nem keti ka jingkam doyong abang apet ya dinong song sinong jongi watang ban bamro kimyo nama kimyo ban belas ni la kada ba jingkam doyong ban penlek school ro kimdon la jo Bongi kena pada prep school batang ban led sim dawai rokim don pisasyo. Habang ipet yakini kisem jingjar ro kata jingkang kamisin jongi habang pet yakini ban ningdon laksyo dawai nihab ban yakun persyak yakini kesorkar pak kam pat yau kumno kan wan la kan pli yau dawo yang negosiasi ngai habang ipet badan juga kang doyong ngai Ngalayo iba ki dukan kiman jiman titsyu lasak kimat kimata bat kila du jinggerman mantre kita man kapur ngaya iba kinong nikmat abagi wan hakitan juga kikulat man pli udah yang dure ini kalau tang ban pembet election yengi kuat pak bat nisnyu dio sisa yang dijingle jong gerik sorkar Jadi support Jaintia jongi babun ki kali ki bala simram ro ki bala simram na ki beper ki bekher ki company kila sa tan na kadao bekim yo bisa su man siu ki kisti na mar kine ki try ki senya tang ha udah yo Iwan ada negosiasi bagi kuat banyak kredit pang bagi kuat apa kesorkar banglet ini tahu doyong nama kejiksyen jungi kinong Jaintia balong mentah
ni siap tang ha ke jing ke juni ba nama ka sokar hi ka shin pia yo ka sokar ka patiau yo ma asnen linter ba khang yo ka shin pia ka ke ba yara kum juni bli juni te nan ka pat sokar ba ka dei ba kan shna ke an lak kinti khanang ba ni la ba bli yo ba tre dia kum tre din shwa ba ni jik ro kadang jik ko ba ni ba script board ke berun ke juni kala lai ba kat yo uhak ke ring kalian ini ketika 6 area. Apa 6 area ni lah bagi interfere dalam kecekar jom kibrim sibet. Kita nak maki hiktra cekar hiktra dulu. Hari dengan apa ikat akan ni kum kalau mentah ilek politik ini kena kam dulu. Kim kuat ban play dulu. Hari ki kuat ba kalian halaber dulu. Hari ke demand jom ni dengan session kuat ban lah ya halaber. Ni kuat bau duk usut ujuki orang ni unyo lang menteri lang kejuk menteri Mishwa. Bahkan di mana serkar bahkan pekden ini kumunong jaitia dan bahkan ke di kalian menteri Duyong kepada West Bat Syagaru ni dan pekden ini nama apa nisau tu kejikan Duyong kat nubar ketak apa mikalia wat garu minus yang mikalia ketak. Jadi sekarang terpat serkar kumbalang mentai factory semen kidon khadri semen factory apa izaitia halar ba uduyong juni uladon pa karo misial juni uladon pa apa mikalia hari kide ban khanno ini cement factory baki bonra duyong nabar jela baki kalian ini persyak jur yang cement factory kide ban yarak ini kino mikalia ba kuno ban watla pantian ban kliyo duyong lani dekat egal tiba ni snai kan duyong ban yo ban trelan hari ini dapat itu serkar ya kibri ula jom kapin stom yaki kam syak patri yom kam tre bisnaan hari ini pak factory bawan nabar berhat iyo ban tip yom nabar kani ngelong nak senjungi bersyak basrawai aba ni phai ti ka shibet phai ro ni pur shi yang ti namar ba ngimdon lat ban ti shu mata teni kerpat sarkar kadon ka SO pi ka ba dan kani ke pemi ba kidon kam 6 hektar lagi try jaga di bakwa ban license mining kani kan yong ti ba apo mi khalia juni 4 dot we yo bru ban 6 hektar ke jaga kani ka an basna te na po rithor kami hak hani ni syaga hilia namar ni seni don we bru lo don kena tang layar sita arta don jaga tengi di mana sarkar ba kani ke reduce itu SOP. Nama kami hak pada kecil ini berjumi, kecakar kami dolim hani mata. Tebaat, nak kuat banong ira disikonsil. Kebalai nak orang disikonsil ba kani kekinde uciap kejumi. Kani Mekah hai kasi awat bersensyar ini. Baniada ini. Tengi kuat bagi disikonsil kani berkeren. Syafang udiom apa? Jaga atau rumah disikonsil bahkan tahu kian tidak keliti. Bahkan ini marco kendau siap lani beliau lain sul kat badan beliau mar ujongi ni dan hak kisah an baniada yang ini jadi beliau kesi te tunjuk ke sarkar nak parti kader ko bersihar kan te hagan dia badan kalau bu ida indefinite strike banganannya akan ini mende kesin pom ngalapan permission no DC hari UDC por permission ini wong nisake dengan air anda ada menin kesnipat wajibat ini bangsa benda ini strike kita apa kondisi. Bantayan cuma ngarai yang persyak. Bangan teh bagi ini strike nanti baca di sini selesai kesini. Harga sini pun. Ciri. Bat ngawel di pada di nong song market betul besuk tiba injar kerja udoyong. Bas ngawha banyawan ban ai kesam dan ladapi snow shisha bangir kita hakam belum. Yawang nang bangini pun tanya ia gading sarkar. Bagan patiau ia kejing dawa jeni to bal khat asnet binter ba haga shitari shiko bijing an ko ente ko DC office na karpat ba we long kini long pa ba indon lan na ba yara tina mane khud na mutal chakti ayo ke jing kun nam de ba ngani nam de marwi ke long kanam bijing jap to fi ko ba na karpat ni ba pher isim biong ba indon lan ba na kumju kiseng halang ba nante ko jantia Nagarpat mesin basnuri baginya joinan tengah resmi banyawan dan
ban kasan yang nama kali kecilnya kali kejumpa pak hebat awe ban nak kepat di political party itu pak waktu big election ini tanggal election shua election duan bang tebut ini anda lupa pak tebut kiong bangin pelai kiong anda ada tebut iki undang tambui ban keren nama tahu kiong apa lada along session apa handi apa state joni Tiga ni kalau nggak tahu apa ni thang bahan ni apa piwan pembik ini tanggal election anda ada election pion ini oh bagai kani ke Simpor bagai ke kam Delhi kani ke kam Nanta bagai ke kam Nanta Kisublen ini mentai ajan wan election isu yang diudiom please watch isu diudiom perkat ya pak amde berpembik ini ngir ni lastak mata ngan kepat ini bakin senutu kumbal senutu nami corporation nama kahpo state kadai ban modify ini ki an kadai ban simra yo government ni habangi upaj ba jet tong nikman bau jet bau thau ai de habau yo i ka an bawan nan tei na po Delhi na central government kami hak an nan tei ban kami kele chu de kumba am lo mi kele chu ude ban snai an mai and city try yung chi ban stay lani ban sugar segaru na try 6 hektar tong ibon jika Ila nang si hektar magkata dito ni na margir sa to ba sispa ta kahe ha chaka magkabamla lang long ni kani kaan ko bakisna nante ithel ni the plain area the plain area but in hill area kami hap ako malong matay ko can reduce the speed tang sa hektar ala sa hektar nagasispa sa yang igwa ikatakin na marabamta ninyakren kaan baga sokar ni kam simpiake kampat patiaw ya kam biyong wat hasisyon at kampat krentang hisin bakuno nginde bansnay kaan yung biyong tantang por election dipimbi ini ba pipenjot yangi nginda poy haga sokar bansnay kaan ba biyong bati duyong te kumbang ipek himantana kali asyon ini kampat le katang sipimbi ini temen ikirpatin baga day bansnay kadai berra asisyon ni kini an ida yo an yo duyong bakum no ban snai an duyong na marba kisakta upay ba ubon balang kata ri jigar pat shwa mani ama chen ko di ba bun ba injan duyong ni bun di trajekas la ina seperti Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.